Danija, Pata i tako dalje. Prošle godine zadatak takmičara bio je u duhu spuštanja na crvenu planetu na Mars. Imali su zadatak da skupljaju bele kugle koje simbolizuju kapom crvene planete i možda je to bilo malo dinamičnije u odnosu na ove neimarske veštine, zato što je to bilo i pucanje, ubacivanje tih kuglica u boksu sa strane i sve to bilo dosta agresivno. Svi se slažu u jednom, a to je da su ovi